10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ያለውን ውሃ ወደ 11 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ለመጨመር ኤዱኬሽናል አሰስመንት ኤንድ ኤግዛሚኔሽን ሰርቪስ ኢትዮጵያን ሰከንደሪ ስኩል ሊቪንግ ሰርቲፊኬት ኤግዛሚኔሽንስ ሰኔ 2017 Ethiopian calendar or 2025 Gregorian calendar. Okay, so today we are interested to solve a physics problem. Basically, this acceleration due to gravity is given 10 meter per second square. Mass of proton is also given 1.67 times 10 raised to minus 27 kilogram. Charge of electron is given minus 1.6 times 10 raised to minus 19. So universal gravitational constant is given also. Mass of the earth is, these are the constants, by the way. These are the constants that you are allowed to use for calculations. ስለዚህ እነዚህ ኮንስታንቶች ለካልኩሌሽን የምትጠቀሟቸው ኮንስታንት እየተሰጡ ናቸው ማለት ነው። እኛ ጋር ሆኖ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮውንም ተከታተሉት። ኦኬ ሶ the first question የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? the amount of heat energy required to raise the temperature of a given substance by 1 degree Celsius. Amount of heat energy required to raise the temperature of a given substance by 1 degree Celsius. በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ የሆነ required የሆነ ቴምፕሬቸር ወይም ሙቀት መጠኑን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር የተፈለገው የኢነርጂ መጠን ምን ለማድረጊያ ነው? ይሄ ኢነርጂ ማለት ነው የአንድን ሳብስታንስ ቴምፕሬቸር ወይም ሙቀት በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ እንግዲህ እንበል ሳብስታንስ ስንል ብለን ስናስብ ፎር ኤግዛምፕል እንበለው ውሃ አለ እዚህ ጋር እንበለው there is water here in case this is example. Okay, this is example. ውሃ አለን እንበል ፍሌም አለን የሆነ እሳት አለ amount of energy required to raise temperature የዚህ ቴምፕሬቸር ኢኒሻል ቴምፕሬቸር ወይም T initial is equals to 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢሆን የዚህን ቴምፕሬቸር 10 ዲግሪ ሴልሺየስ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ መጨመር ያ ማለት ወደ ፋይናሊ ቲ ፋይናል ምን ማድረግ ነው ማለት ነው 11 ዲግሪ ሴልሺየስ ለማድረግ 1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር ኢንክሪዙ ምን ለማድረግ 1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለማድረግ የሚያስፈልገው amount of heat energy required to raise energy. Heat is there here. Okay, heat is there. So heat is there, energy, one kind of energy is there, heat. This heat amount that is required to raise temperature of 10 degree Celsius, for example. I am taking this as example. ይህንን 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ያለውን ውሃ ወደ 11 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ለመጨመር በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሄ ለ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር ወይም ኢንክሪዙን ለማሳየት የሚያስፈልገን አማውንት ኦፍ ሂት ኢነርጂ ምን ይባላል ነው ጥያቄው። ምን ይባላል? ኦኬ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፎር ኤግዛምፕል ቾይዝን ብናየው ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ኦኬ እስኪ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ማለት ምን ማለት ነው? what about quantity of heat ስንል ፎር ኤግዛምፕል what does it mean to say quantity of heat ብለን ስናስብ quantity of heat is actual amount of thermal energy. እንግዲህ quantity of heat ምንድነው? actual amount of thermal energy ነው። actual ወይም ትክክለኛ amount of thermal energy ነው transferred to or from a body ነው። እንግዲህ quantity of heat ብለን quantity ምንድነው? በብዛት ነው አይደለ? በብዛት ነው። ስለዚህ transferred to or from the body usually represented by q ነው። ይሄ ምንድነው? ሂት ምንድነው ደግሞ q በሲምቦላይዝድ ይሆናል በq ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ስፔሲፊክ የሆነ ሳብስታንስ ትራንስፈርድ የሆነ ወይም ወደሱ ትራንስፈርድ የሆነ actual amount of thermal energy quantity of heat ይባላል። not specifically defined as heat required. እንግዲህ heat required የሆነው ጋር defined ሊሆን አይቻልም። not defined as heat required to raise temperatures by 1 degree Celsius. So A is not the answer. A answer ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው quantity of heat ብለን ስናስብ actual amount of heat ነው። actual amount of heat that is
transferred from heat energy transferred from one body or to another body, to one body or from this body to this body or from this body that's represented by Q ነው። A ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ምንን አይገልጽም? የአንድን በዲ ቴምፕሬቸር በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ መጨመሩን ያህል ኢንዲኬሽን የለውም። ምን ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ማለት ነው። ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ያን ያህል ኢንዲኬሽን የለውም። ኦኬ ሌትስ ሲ አባውት ቢ ቢን ብናየው ቢ ምን ይላል? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው ወይ? እስኪ እንየው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ is amount of heat required ነው to raise temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius። እንግዲህ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ብለን ስናስብ ግን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ቢ ምንድነው? ዩኒት ማስ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ 1 ኪሎ ግራም እንበለው ዩኒት ማስ ነው የሚለው 1 ኪሎ ግራም ማስን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ by 1 ዲግሪ ሴልሺየስ ልዩነቱን በደንብ ማየት አለብን። ዩኒት ማስ 1 ኪሎ ግራም ማስ ኦር what you call it ዩኒት ማስ የሚለው አንድ ዩኒት ስንል አንድ ነው። ዩኒት ማስ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ የመጨመር ነው። ይሄ ምንድነው? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ይባላል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ፐር ኪሎ ግራም ነው ዲፋይንድ የሚደረገው። ይሄኛው ደግሞ ሲ ብለን ምን ኤክስፕረስ የምናደርገው ነው። ቲ ኦቨር ማስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን የምናደርገው ማለት ነው። ማስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ምን ማለት ነው? ኪው ኦቨር ማስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን የምንገልጸው ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስፔሲፊክ ዩኒት ማስ ኦፍ a body by 1 degree Celsius ሬዝ ማድረጉ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው። ጥያቄው ግን የሚለው amount of heat energy required ነው የሚለው to raise the temperature of a given substance by 1 degree Celsius ነው የሚለው። ኦኬ let's see the another one. What about choice C latent heat ምንድን ነው የሚለው? choice C ግን ደግሞ latent heat ምንድን? ይሄ ደግሞ አይሆንም። ለምን? ዩኒት ማስ ነው amount of heat energy required to raise temperature of a given substance by 1 degree Celsius. It is not a given substance. About when you deal about specific heat capacity, it is about unit mass, single 1 kilogram, for example, unit mass. In a sense 1 kg ወይም 1 ኪሎግራም ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ያንን ነው ኮንቨርት የሚያደርገው ወደ 1 ዲግሪ ሴልሺየስ። ይሄ ስፔሲፊክ ነው፣ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ አባውት ሲ latent heat ብለን ደግሞ ሲ ላይ ስናስበው ምንድነው latent heat? for example latent heat ምንድነው? ሲ ላይ you can see latent heat. let's see about latent heat. ሲ latent heat ብለን ስናስብ ደግሞ ኢነርጂ absorbed or released ነው። አሁን latent heat ብለን ስንል ኢነርጂ absorbed or released ኢነርጂ absorbed or released እንዲህ latent heat ስንል absorbed or released for example ይህኛው ውሃዋ ላይ ወደሱ የገባው ኢነርጂ ነው or ከሱ የወጣው ኢነርጂ ነው። that's called energy absorbed or released ብለን ስናስብ during change of phase ነው። for example latent heat we can deal about this from solid to liquid, solid to liquid there is phase change. Okay, solid to liquid there is a phase change from the solid phase material to the liquid material. So here there exists a change of phase such as melting or boiling without changing temperature. No temperature change, for example, no temperature change. At this time is called latent heat. This latent heat is energy absorbed or released from, in the case of phase change, when no temperature change exists. That kind of case is called latent heat. It is not also the correct answer. What about D? Heat capacity. Heat capacity is capacity. Do you know the word capacity? Okay, capacity. D. Let's see about D. Heat capacity. When we deal about the heat capacity, it is amount of heat capacity. Okay, capacity. This is amount of heat ነው። amount of heat ወይም የሂት መጠኑ ነው፣ amount ነው። heat that's required to raise ነው
to raise temperature of a given body, temperature of a TO ሳረግ ይሄ abbreviation እንደዚህ አድርጌ ስለምጽፍ ነው። TO of a given body by 1 degree Celsius by 1 degree Celsius እንግዲህ temperature of a given body by 1 degree Celsius raise ማድረጉ amount of energy ምን ይባላል? that is called heat capacity. heat capacity heat capacity ልዩነቱን በደንብ እንድናየው ነው። ልዩነቱን በደንብ እንድናየው ነው። heat capacity ስፔሲፊክ በተለይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ከተባለ ምንድነው? ዩኒት ማስ ነው እንዳትረሱት። ዩኒት ማስን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ መጨመር ነው። ሂት ካፓሲቲ ከተባለ ግን አማውንት ኦፍ ሂት ኢነርጂ ሪኳየርድ ነው to raise temperature of a given substance by 1 degree Celsius. So the correct answer is D. The correct answer is D. Heat capacity. Heat capacity. Heat capacity is the correct answer. Correct answer. So when we summarize about this question, for example, question number 1, when you are dealing about, it came from unit 5, heat conduction and calorimetry. Heat conduction and calorimetry, specifically in the section heat capacity, section 5.3. You can see this, check this section 5.3. Specifically, it deals about the heat conduction, heat capacity, like that. So it came from grade 11 textbook. Grade 11 textbook. ሂት ካፓሲቲ ኤንድ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንግዲህ ሂት ካፓሲቲ እና ስለ ሴክሽን 5 ፖይንት ግሬድ ዩሲሲ ግሬድ 11 ቴክስትቡክ ኦኬ ግሬድ 11 ቴክስትቡክ ሴክሽን 5.3 section 5.3 it deals about heat capacity and specific heat capacity. Check this. This is the specific portion where this question came from. So grade 11, refer this question on grade 11 textbook. Grade 11 textbook, section grade 11, okay? G11 textbook, refer this. Physics, okay? Physics grade 11 textbook in section 5.3. Okay, let's proceed to question number 2. Question number 2, what it deal about? Okay, which one of the following statements is correct about the properties of waves? Okay, which one of the following statements is correct about the properties of waves? ስለ ዌቭ ፕሮፐርቲ የሚያወራ ኮሬክት የሆነ ትክክለኛ የሆነ ሐሳብ የትኛው ነው ነው ጥያቄው። ሐሳብ የትኛው ነው ነው? let's see the first choice or choice A ምንድን ነው የሚለው? choice A, when two waves interfere destructively the amplitude of the resultant wave is greater than when two waves interfere destructively the amplitude of the resultant wave is greater than the amplitude of each wave. Okay, what about B? Diffraction of a wave, okay? Diffraction of a wave through a narrow gap is more observable than through a wider gap. Okay, please pay attention. We are seeing the choices. We are seeing the choices. C, when a wave is reflected, its speed and wavelengths are changed. D, when a wave is refracted, its speed and wavelengths remain the same. Okay, let's see these things one by one. Choice A, when two waves interfere destructively, the amplitude of the resultant wave is greater than the amplitude of each wave. Okay, let's see it. Destructive interference reduces, you see, this is specifically dealing about interfere. Two waves interfere destructively. This is destructive interference, okay? Destructive interference. When we are dealing about the destructive interference, by the way, destructive interference reduces resultant amplitude, okay? የአምፕሊቲዩዱን resultant amplitude ምንድነው የሚያደርገው? የአምፕሊቲዩድ resultanቱን ምንድነው የሚያደርገው? reduce ነው የሚያደርገው እሱ ምንድን destructive interference እንግዲህ reduce ነው የሚያደርገው
For completely destructive interference ደግሞ equal amplitudes can even produce zero resultant amplitude። እንግዲህ completely destructive አሁን ይሄ ዲስትራክቲቭ ለሆነው ሪዲዩስ ያደርጋል ብለን ቲዮሪው እንደዛ ነው የሚለው። so for completely destructive interference equal amplitudes can even produce zero። እንግዲህ ኢኳል የሆኑ ኢኳል ኤ ወይም ኢኳል አምፕሊቲዩዶች ምንድነው የሚያደርገው ዜሮን ኢቨን ሪዛልታንት አምፕሊቲዩድ ፕሮዲዩስ የማድረግ ቻንስ አላቸው። ኦኬ ኢን ኬስ ሶ ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ሪዛልታንት አምፕሊቲዩድን ምንድነው የሚያደርገው ይቀንሳል። ሶ ትክክል አይደለም። ይሄ ግሬተር ዛን ነው የሚለው ግን ትክክል አይደለም ይቀንሳል ነው። ኦኬ what about b diffraction። ኦኬ diffraction of throw a wave through narrow. Okay, diffraction of a wave through a narrow gap is more observable than through a wider gap. When you see about this one also it is diffraction becomes more significant. Okay, when the gap size is comparable to the wavelength እንግዲህ gap narrow gap ሲሆን ነው more observable than through wider gap ነው። እንግዲህ ዲፍራክሽኑ ሲግኒፊካንት የሚሆነው ወይም ዲፍራክሽኑ እዚህ ጋር ዲፍራክሽን ብለን ስናስበው ዲፍራክሽን ሞር ሲግኒፊካንት የሚሆነው መቼ ነው ብለናል? ዲፍራክሽን ሞር ሲግኒፊካንት የሚሆነው መቼ ነው? ጋፕ ሳይዝ ምን ሲሆን ነው? ጋፕ ሳይዝ ኮምፓሬብል ሲሆን ነው። ምን ጋር? ዌቭሌንግዝ ጋር ማለት ነው። ዌቭሌንግዝ ጋር ሶ ናሮር ኦፕኒንግ ሶ ሂር ናሮር ኦፕኒንግ ደግሞ ናሮር ኦፕኒንግ ወይም ጋፑ ናሮ ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው? ግሬተር ስፕሪዲንግ ይፈጥራል ማለት ነው። ግሬተር ስፕሪዲንግ ይፈጥራል። ግሬተር ስፕሪዲንግ ወይም ስፕሪዲንጉ ግሬት ይሆናል ማለት ነው። ግሬት ይሆናል። ሶ ቢ ሹድ ቢ ዘ ኮሬክት አንሰር ሂር ዲፍራክሽን ኦፍ ዌቭ ስሮ ናሮ ጋፕ ኦኬ is more observable than through wider gap. So B is the correct answer actually. B is the correct answer. A is not the correct answer. What about C? We'll see about C. C ደግሞ ስናየው when a wave is reflected its speed and wavelengths are changed። እንግዲህ ዌቭ ሪፍሌክትድ በሚሆንበት ጊዜ back into the same medium ነው ሪፍሌክትድ ብለን ስናስብ እንግዲህ C ላይ ሪፍሌክትድ ብለን ስናስብ እንግዲህ አንድ ዌቭ መጥቶ ሪፍሌክት የሚያደርግበት ነው። ሶ there is something reflecting media. ሶ ሪፍሌክት በሚያደርግበት ጊዜ when a wave is reflected ብለን ስናስብ speed እና wavelengths are changed ይላል። its speed and wavelengths remain by the way essentially unchanged ነው የሚሆነው። ምክንያቱም its direction changes ነው። ቼንጅ የሚያደርገው ዳይሬክሽኑ ነው እንጂ እዚህ ጋር speed እና wavelengths ቼንጅ አያደርጉም። so this is not the correct answer. What about D? When a wave is refracted its speed and wavelengths remains the same. speed እና wavelengths the same ይሆናል ምን ሲሆኑ refracted ሲሆኑ። by the way ይሄኛው during refraction wave enters different medium ነው። እንግዲህ ዲፍራክሽን ብለን ስናስብ ሚዲየሙ ወደዚህ አሁን ይሄ አንድ ሚዲየም ቢሆን ወደዚህ የመጣ ዌቭ ምን ያደርጋል ማለት ነው? something tilt ያደርጋል ወደ ሆነ ሚዲየም ይገባል። so there exists some tilt angle like we can say it alpha tilt angle is there. so some tilt angle is there. so it enters to medium from medium. Okay, medium 1 to medium 2. so this is a different medium from the first medium that where the wave came from. so at that time speed and wavelengths generally changes. Speed and wavelengths remain the same. No, they don't remain the same. They don't remain the same because it changes. Okay, change ነው የሚያደርጉት እንጂ remaining the same አይሆንም። so D is also not the correct answer, but now the correct answer is B, where the narrower the gap or opening narrow then greater spreading exists. so then observable wider gap is there. Diffraction is better in that case in narrower.
So B is the correct answer. B is the correct answer. So for this also you can refer refer wave and diffraction content. Wave and diffraction content in the textbook ላይ ዌቭ እና ዲፍሬክሽን የሚል ሴክሽን ላይ አሁን ከማሳየው ኮንቴንት ላይ ማየት ትችላላችሁ። እሱም ከቴክስት ቡክ ነው የወጣው ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኞቹ ጥያቄዎቹ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ጥያቄዎቹ ከቴክስት ቡክ ነው የሚወጡት። ሶ you can check these things like this